Magdalena Nasu, Jati, 3 Maret 1979. Adi Kasman, Payakumbuh, 13 Januari 1964. Amsal Abdul, Aceh Selatan, 1 Juni 1965. Nurdin Yunus, Adi Amung, 19 Oktober 1963. Bauloy Salu, Simadona, 7 Oktober 1976. Nur Fadila, Sabu, 12 Agustus 1992. Putri Hasudi, Blampi, 23 Februari 1992. Zahrul Wardani, Gerunda, 4 Mei 1976. Ita Novika, Desa Musik, 29 Maret 1985. Mardiana, Banda Aceh, 25 Juni 1980. Raihan, 2 Payang, 17 September 1990. Sandra Dewi, Dayatano, 26 September 1990. Fadlia M. Ami, Lambang Lungga, 10 April 1970. Nur Hadisa, Menasah Buku, 5 Mei 1974. Nurul Khaira, Langkaya, 25 Februari 1982. Juliati, Lebu Kota Barat, 7 Agustus 1974. Mulia, Gapomiyo, 19 Januari 1988. Isna Maulida, Desa Limasen, 7 Oktober 1991. Farida Iriani, Aceh Besar, 5 Juni 1989. Aiza Maria Perdani, Aceh Timur, 4 November 1992. Sarjani Rahmi, Biren, 27 Februari 1990. Indri Maidona, Aceh Besar, 20 April 1989. Fitri Zulfidan, Pak Aku, 13 September 1984. Nusriatul Abdalawi, Medan, 3 Agustus 1987. Benazir, Merasa, 28 Juli 1990. Rita Nurtini, Gunung Gerabel, 17 Desember 1968. Devi Mulyasari, Banda Aceh, 16 Desember 1984. Rohaya Sinabang, 9 Juni 1986. Asra Menasah Raya, 14 Maret 1993. Mauliani
Pantai Baru Wilayah Sebelah 15 April 1987. Khalifah Tanjung Dia 20 September 1990. Mitra Noviadi Samalana 9 November 1991. Mahrika Blang Sidu Cigiri 29 Oktober 1987. Khairatul Munawwarah Sidu 11 Juni 1990. Irma Susanti Desa Daun 4 Juni 1990. Rita Alistina Tunggu 9 Desember 1987. Turadan Desa Ulangkaran 8 Juni 1982. Yusi Alifin Medan 1 Oktober 1985. Najmul Lula Kampung Tengah 6 Februari 1986. Muhammad Desa Pucat 15 Maret 1988. Sabili Lam Hasan 25 Juni 1985. M. Nadir Montalu 30 April 1976. Bajudin Al-Ausi Bakongan 26 Juni 1984. Muhadir Aceh Besar 24 Agustus 1986. Rajis Akbar Bukit Tinggi 20 Agustus 1988. Rahmadani Jebus 1 Maret 1993. Muhammad Iqbal Raksayani Riko 22 April 1991. Henry Fadli Menasah Tengah 11 Januari 1991. Ihsan Zulfani Rampi 15 Juli 1986. Fauzan Pantan Bahu 12 November 1973. Ubaidillah Mangge 18 Februari 1989. Muhammad Kamal Bandar Aceh 12 Mei 1990. Sabri Gelang Cili 17 September 1989. Marsudi Desa Pusong 24 Desember 1991. Budiman Masya Al-Rahman 1 Desember 1990. Rida Pahlevi Bandar Aceh 19 November 1989. Ismail Bantayan 4 Juni 1988. Mai Yusri Geledakan 28 Januari 1968. Zulfami Langsa 13 April 1981. Munami Aluko 23 September 1986. Rahman Hidayat Gunung Cut 15 Juni 1990. Munzir Desa Masjid 4 Januari 1988. Rahman Faizil Kota Baru 12 September 1991. Syaifuddin lahir